Kunentokazi edume kakhulu ey'nkundleni zokuxhumana eyibiza ngenkosazana. Ithi le ntokazi ingoma kaKhuzani kumele niyibheke ngoba zine-message kanti futhi ziyakha. Abalandeli bale ntokazi nabathandi bakaKhuzani bavumile ukuthi hayi le ntokazi iqinisile vele iy'ngoma kaKhuzani zine-message futhi ziyakha. Uyayazi le ngoma kaKhuzani lethi yini umuntu shiya yini umuntu into enomona le ibona ngivumele la ithi ngithele kuthanda indaba zabantu akunandondo awunekhanda elikhulu angikhathazeki ukuthi leya ngoma uKhuzani wayeyibhalele ba kodwa mina ngithi kwesinye isikhathi nje ezinye izimo ayidingi ukuthi lokhu ukhuluma nazo kufanele nje uvele umuntu uthi hawu yini umuntu shiya into enomona le ziningi ingoma kaKhuzani ene-message khona nale enye ithi maluyisilingo niyibheke lezo ingoma nginixoxele ngoba ziyakukhulisa ziyakukhuphukisa ngempela kunini manje kuletha into yakho bamba ividiyo.